lebyi I vuhayi bya mahungu ya SABC ya xa tweak kusuka estudio 12 eAuckland Park eJoni. Bandla ra DA va ri a va sitwa nchumu kusuka ka ANC mayelana na makungu ya ku ndlandlamuxa mfumo wa nhlengelo GNU. Mfumo lava nhlamuselo mayelana na rifu ra n'wana exikolweni xa Khanyisa eNorthwest. Now searching ball intended target Keegan Dolly, but drops beautifully here for Kutumela. Now a shot and it's in! Neil Mayema! What's Shako on match day? Kasi Bafana va range mahlweni tigolo timbirhi eka yin'we eka ntlangu wa vona na Guinea Bissau eka mphikizano wa CHAN. Ntlangu wu ya mahlweni hi nomu lowu. Wakanela mahungu ya SABC ya Xitsonga. Ya chanel ka channel ya mahungu ya le haya eka DTT. Riperile. Vandla ra DA ri vula leswaku a ri si byeriwa nchumu hi ANC mayelana na makungu yo ndlandlamuxa mfumo wa nhlengelo GNU. Leswi ta ndzhaku ka loko ANC ri tivise leswaku ri bohe ku ndlandlamuxa GNU ku katsa na man'wana mavandla lama nga na ntsakelo. Ku na ku tsukiselana mahlo exikarhi ka DA na ANC mayelana na mafambiselo ya GNU, kambe ku hava vandla leri nga na ntiyanhlana wo herisa vuxaka. DA ri hambana swinene hi mavonelo na ANC loko swi ta ka milawu ya BEE, employment equity na mhaka yo teka misava. Murhangeri wa DA John Steenhuisen u sole vandla ra ANC ku va ri lava ku ngetela nhlayo ya mavandla eka mfumo wa nhlengelo. Komitinkulu ya ANC va teke xiboho xo ngetela mavandla yan'wana endzhaku ka ku tikeriwa loko va fanele ku pasisa mpimanyeto na DA. Steenhuisen u ri a va se byeriwa nchumu hi ANC mayelana na mhaka leyi, leswi lavaka ku rhanga ku fikeleriwa ntwanano kusuka eka mavandla lama nga eka GNU. We entered into something called the Statement of Intent. It was signed by all parties. The Statement of Intent makes it abundantly clear that if new parties are to be added to the Government of National Unity, that this has to be done in consultation with the parties that are currently in the GNU, and such a decision will be based on the sufficient consensus clause within that particular statement of intent. Makungu ya njhekanjhekisano wa tiko I mhaka yin'wana leyi nga kona exikarhi ka mavandla ya mfumo wa nhlengelo. DA va vula leswaku njhekanjhekisano ko va ku onha nkarhi naswona maAfrika-Dzonga va karhele ku vulavula. Bandla ri vula leswaku ku tsana ka ikonomi hi swona swi vangaka vusweti, ku nga ringanani no pfumaleka ka mintirho. Va lava ku mfumo wu rhamba tikhampani leti nga riki ta mfumo ku va ti fambisa switimela na minhlaluko ya tiko. We move with speed to concession, freight rail and port terminals and end Transnet's stranglehold. We've seen already this morning concerns being expressed about Transnet's ability to be able to continue doing what it's doing. Lack of confidence in its financial situation. The reality is, and we've seen it very clearly during the course of the budget debates in Parliament, that government doesn't have the money required to inject as infrastructure into our ports and into our rail networks. DA va lava leswaku swiyenge hinkwaswo swi nghenelela eka ku kula ka ikonomi, ku nga ri ntsena lava nga ni vuxaka na van'watipolitiki. Ndyangu wa ka Muchumi eVryburg Northwest wu le ku rileni ka nkosi wa wanhwana wa vona wa 16 wa malembe Amantle Muchumi. Wanhwana loyi va le ka grade 10 u love hi Wavuntlhanu vhiki leri nga hela exikolweni xa Huhudi Secondary. Nhloko ya xikolo u vula ku va a xupule Amantle na van'wana machudeni-kulobye hi ku va sindzisa ku tsutsuma va jikajika hi jarata ra xikolo. Amantle u vula ku va a vuye a wa endzhaku ko tsutsuma kutani a lova endzhaku ka nkarhinyana. Rifu ro tsema nhlana eka ndyangu wa ka Muchumi. N'wana wa vona u ye exikolweni ra Vuntlhanu kambe a nga ha vuyanga ekaya. Buti wa yena loyi na yena a nghena ka xikolweni lexi u vula leswaku havumbirhi a va wela ka ntlawa lowu nga lerisiwa ku tsutsuma. What I remember is that a principal called one learner to call us together with other learners from next door because they were outside after the teacher left. Then principal told us to run 3 rounds. As I was running, I found other learners surrounding my younger sister and asked me to ask for help. I reported the matter and principal told me to pour her water, she will wake up. Va ndyangu va lava leswaku ku tekiwa goza ra vukarhi ehenhla ka nhloko ya xikolo. Tsana ku xikolong ke itlhetse ngwana ke a rapamisitswe mo staff room.
When I arrived at the school, I found my child laying on the floor in the staff room. They had taken off her shirt and left her with a sports bra. I could see that she had been long dead, and her lips were dry and yellow, and her neck was just loose. Then they asked me if she has a history of collapsing or fits, and I told them that this has never happened before. All I want is for that principal to leave the school because every year a child dies. Ndzawulo ya dyondzo eNorthwest yi tsandzekile ku hlamusela leswaku hikokwalaho ka yini vana va sindzisiwe ku tsutsuma tanihi ndlela yo va xupula. A swi se va erivaleni loko ndzawulo yi ta teka goza ehenhla ka nhloko ya xikolo. Hambi swiritano va humese xitatimende va vula leswaku Amantle u khomiwe hi mavabyi ya xinkarhana naswona xivangelo xa rifu xa ha ri ku lavisisiweni. Tidyondzo ti tlhele ti sungula no ya mahlweni namuntlha exikolweni xa JG Zuma High eKwamashu n'walungu wa Durban. Leswi ta ndzhaku ka loko xikolo xi kavanyetekile hi Wavuntlhanu hikwalaho ko lwisana ka mintlawa ya tinsulavoya. Vhiki leri nga hela ku le na ku tsukiselana mahlo election area exikarhi ka mintlawa yimbirhi ya tinsulavoya. Ku dlayiwa jaha hi nkarhi wa kona. Komiti yo fambisa xikolo yi lava leswaku ku rhumeriwa maphorisa hi nkarhi wa xikolo. Siyakufisa ukuthi amaphoyisa abemningi kulezi indawo emalokishini koMashu nakoNanda ngoba lento idlange kakhulu khona. Into esingayazi ukuthi iyaqhamuka phi yophela kanjani kodwa siyathanda ukuthi umnyango wamaphoyisa ube mningi usabala ukubheka lesi simo. Kakhulumazi bangabe kukhona ozofihlwa babe mningi kulowo ndawo ngoba kugcina sekuthola abantu abangahlangene nalezi zinto abamalungu omphakathi bathola amachaphazelo ngento thina esingazazi eyenziwa yingane zethu lezi esizala ngoba lezi ingane eyizalwa yithina futhi ephinde sijikele thina sabazali. Asabazali nje ingane uyayibona iphuma esandleni noma ungazama ukuyitshena but gcina sesiyisaba ngoba phela lezi ingane zethu njengoba sizele ziphathi ibhamu. So ingane imiphathi isibhamu ungasakwazi ukuyicontrol. Once ingane nje yayeka isikole phambi kwakho yahlulwa ukuthi ihambe esikoleni ifeyile esikoleni. Lo ngane isuka isiyinkinga ngisho kuwena mzali ngoba noma ungathini ezinye futhi ayihluphi kuthina emagcekeni ethu. Mesiyeka isikole ayihlali nathi emakhaya ethu sihlala zodwa la ihlala khona la ziba khona yiqeqebana. Konke lokhu kuganga zikwenzela lapha emaqeqebaneni azikwenzeli phakathi kwabazali. Ndyangu wa xinhwanyatana xa ntsevu malembe xa le Soweto lexi nga dlawa lembe leri nga hela va ri va wembilu tanihileswi muhehliwa a nga pfumela nandzu. Ntsumbu wa xinhwanyatana Amantle Samane u kumeke endzeni ka mukhukhu wa Phethe Simiao eOrlando Soweto hi Nhlangula lembe leri nga hela. Simiao a ri ekhoto le henhla eJoni naswona nandzu wa yena u yisiwe eka Wavuntlhanu. Wafumela swa ku vekeriwa wa Wavuntlhanu eka va Friday. Se utlheriseriwa ndzhaku u ta vuya hi ku vona hi Friday. Samana u pfaleriwile ku za fika Friday va twisisa. Simiao a ri ekhotonkulu eJoni ewanuna loyi a nga na 25 wa malembe naswona u khomiwe lembe leri nga hela hi milandzu yo tlhakisa, ku dlaya, ku pfinya no tlula nawu wa vahlampfa. Vayimeri va yena va nawu va ri u pfumele milandzu. After a thorough consultation with my client, that is when we decided that he will plead guilty in all counts, all 4 of them. So we have taken that decision after we have received the disclosure from the state. So he indicated that he does not want to waste the state's time by going for a very long trial. That is why now we decided to plead guilty. Amantle Samane u tlhakisiwe n'hweti ya Nhlangula n'waxemu. Emasunguleni Simiao a kaneta leswaku hi yena wo hetelela ku va a voniwa a ri na n'wana loyi. Va ndyangu wa Amantle va lava leswaku Simiao a bolela ejele. I think maybe if he can get maybe 10 life sentences, it will be much better. It will send a message actually to these guys who rapes and kills abantwana ukuthi you won't get away with it. So mina I'm happy ukuthi we are coming to the end of this case. Amantle Samane a fanele a khoma nkombo wa malembe n'hweti ya leyi. Va ndyangu wakwe va ri va ha tshoveke timbilu hi rifu rakwe. Yisa mahlweni mahungu ya SABC. Swirho swinharhu swa nhlangano wa Dudula va tshunxiwe xitokisini hi bail ya mahala. Lava nharhu va khomiwe tliliniki le Diepkloof eSoweto vhiki leri nga hela va hehliwa hi ku tlula nawu wa swa rihanyo no vanga hasahasa.
va vuri ku va nghene etliliniki liya va vutisela vavabyi ku va huma matikweni wahi no koxa ku kombiwa mapasi a va ri khotele Orlando eSoweto. Operation Dudula leyi a yi sivela vahlapfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini ku kuma vutshunguri va ri ku khomiwa ka vamanana lava ematshalatshala yo tikisela nhlangano wa vona. Masihamba kanti kunamaveni amaningi ngathi kuboshwe abantu ababulele or bebabamba imali or kwenzakalani sesiyaphushwa khona lapho ukuthi sihambe songena evenini. Angibanga right especially for Women's Day. Kumanje nje angikho right ngijabulile nje ngoba ngingaphandle ngijabulile kakhulu. Kuvilela mayelana ni ku kavanyeteka ka vukorhokeri eswibedhlele swa mfumo swi ya swi tlakuka leswi ta endzhaku ka va swirho swa Operation Dudula swi nghene endhawini ya swa vutshunguri ya Lilian Ngoyi eDeep Kloof eSoweto laha a va ringeta ku tihlanganisa ni vufambisi bya xibedhlele. Leswi a ku ri xikongomelo xo sivela vahlapfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini ku fikelela vutshunguri etitliliniki ta laha tikweni. Kambe murhangeri eka nhlangano wa timfanelo ta vanhu u sole swinene goza leri laha a nga vula leswaku swi komba kahle ku pfumaleka ka ku twisisa ka nawu eka maAfrika-Dzonga. If we undermine or we breach the very laws, the very principles that we are saying we want to protect, that does not give us that appreciation. Hi le tlhelo mutirhi wa swa vuhlanganisi wa Operation Dudula Thami Madondo u ri va ringete ku sirhelela leswi nga sala eAfrika-Dzonga. U ri van'watipolitiki va xavise tiko eka vahlapfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini. U tlhela a ku leswi swi tikisela vatirhi va swa vutshunguri. The bottom line is that we're still standing firm and saying illegal foreigners would not be allowed into our general public hospital. That space is reserved for South Africans and South Africans only. Patricia Mashale loyi a nga paluxa vubihi bya le xiphoriseni xa tiko kumbe SAPS u ri u twa a teke goza kumbe u twa goza leri a nga ri teka ri tisisiwile xiboho xa khoto le henhla eFree State. Khoto yi bakanye nandzu lowu a hehliwa hi wona wo thyakisa xandla xa Commissioner wa maphorisa va tiko Shadrack Sibiya. Lieutenant General Sibiya u yise Mashale ekhoto a hehla leswaku u n'wi thyakise vito no lava leswaku Mashale a yirisiwa ku ya mahlweni a boxa timhaka ta le xiphoriseni. Mahungu lama nga tsala hi Patricia Mashale eka social media makatsa swihehlo swo Shadrack Sibiya u kanganyise xivana xa vugevenga hi siku leri Senzo Mihiwu a nga dlawa hi rona. Mashale u hehla ku Sibiya u lerise maphorisa ku kanganyisa xivana xa vugevenga vusiku lebyiya. Kambe phorisa ri arile lava nga nguluxa ku milandzu ya ku phanga, ku tlhakisa no koxa mali endzhaku ku va a tlule swileriso. Mashale u ri milandzu hinkwayo yi siriwile ehenhleni ka makhume malembe yanharhu lama nga hundza. Hungu rin'wana leri Mashale a nga ri tsala i ro Sibiya u nyikiwe mali ya coco leswaku a nga lavisisi milandzu ehenhleni ka Louis Liebenberg. Sibiya u ri na mpfumelo wo sirhelela vito rakwe ni ndzhuti wakwe. A lava leswaku khoto yi lerisa Mashale ku susa mahungu hinkwawo lawa a nga ma tsala ka social media no n'wi sivela ku tsala mahungu lama fanaka nkarhi lowu taka. This is good for civil society, it's good for whistleblowers. People in positions of power need to respect that there is freedom of speech in this country, and we have a right to report and to bring to the public's attention the wrongdoing that is perpetrated, and Patricia Mashale has done nothing wrong. So this is a good welcome decision by the courts. We have freedom of speech in this country, and we need that to be respected by people in positions of power. Mashale u ri tanihi mulumandleve ni mulweri wa timfanelo ta ximunhu u vona swi fanerile ku vika hi vukungundwana. U tlhela a ku mahungu lama a nga ma vula i ntiyiso nakona vanhu va fanele ku ma tiva. U ri a nga na xivangelo xo thyakisa vito ra Sibiya. I'm really just relieved. I'm glad that it's over. And I'm glad that I've been vindicated as a whistleblower. And I hope it will also assist other whistleblowers in the future, because it's been listed as a reported case on SAFLE. So it will be used as case law by other whistleblowers in the future. Sibiya u le ka leave yo hlawuleka endzhaku ka swihehlo swo u kavanyete matirhelo ya ndzawulo ya xiphorisa no va na matikhomelo yo biha. U ale ku angula hi mhaka yakwe na Mashale u ri u tsundzuxiwe ku va a nga vulavuli na vateki va mahungu tanihi phorisa. Ku na minhlangano yin'wana ku va minhlangano yin'wana yi tshike ku va xiphemu xo lulamisela mbulavurisano wa National Dialogue
swi nge onhi helo eka malunghiselo ya ntirho. Leswi u ku ya mutshamaxitulu wa komiti yo lulamisela dialogue Boitshoko Ditlhake u vile na nhlengeletano ya mahungu ePitori. Mihlangano leyi nga tshika ku va xiphemu xa malunghiselo ya National Dialogue yi katsa na nhlangano wa Thabo Mbeki. This national dialogue is decentralized by a design. Power lies with the communities, not the center. I don't think there is a slightest impact. And I must say, over the last 4 days, so much was done compared to the past several months. That I can say as a matter of fact. We have systems in place as NEDLAC to make sure that all costs associated with any project we are involved with are accounted for. I think we can take that as a granted as South Africans, as the media. But over and above that, and mindful of the examples that have been cited where things have gone wrong. Through our own effort, we realize how important this process is for South Africans. And because of that, we have largely been really committed to ensuring that this process is truly citizen-led and citizen-centered, and that if it means we have to utilize our own resources to that end, we have. This weekend has about 8 thematic focuses which form the larger part of some of the concerns and challenges that are faced and known by all South Africans, especially by us as civil society who are at the coalface of trying to help some of these communities navigate these challenges. Hence our commitment to ensuring this process does happen. Ndzawulo ya dyondzo eNorthern Cape yi ri yi ta humesa mbuyelo wo sungula wa vulavisisi mayelana na mhangu ya xihlawuhlawu leyi tivekaka hi blackface. Mhangu leyi yi humele exikolweni xa le Uppington exifundzeninkulu lexiya vhiki leri nga hundza. Mhangu leyi ya blackface yi khumba mudyondzisi wa le xikolweni xa Danefeld High. Mudyondzisi wa kona wa mulungu u vula ku va a te xikolweni a ti pende xikandza a va vantima. Ku ra leswaku i ra vumbirhi ku ri na timhangu ta xihlawuhlawu exikolweni lexiya xa le Northern Cape. This matter is receiving our urgent and undivided attention. A thorough investigation is currently underway to establish the full facts surrounding the incident. The department views any form of racism, discrimination, or cultural insensitivity in our schools as completely unacceptable and contrary to the values of our democratic society and the Constitution of the Republic of South Africa. Schools should be spaces of learning, unity, and respect for diversity. Randi ya veviko lo pimanisiwa na timali ta man'wana matiko ya misava. Xava dolara i 17 rand 76 cents, pondo i 23 rand 80 cents, euro i 20 rand 60 cents, kasi pula tiko akala na Botswana i 1 rand 22 cents. Minkawelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $3,345 a ounce, platinum i $1,321 a ounce, kasi nxavo oil mbisi i $66.47 hi mphongolo rin'we. Bafana ya rhanga mahlweni hi tigoli timbirhi eka yin'we. Xipano lexi ombana xipano xa Guinea Bissau eka mphikizano wa CHAN. Ntlangu wa Bafana wu ya mahlweni enkarhini lowu erivaleni ra mitlangu ra kumbe ra Nelson Mandela eKampala, Uganda. A hi languteni laha ntlangu wu nga famba hi kona. Searching ball, intended target Keegan Dolly, but drops beautifully here for Kutumela. Now a shot and it's in! Neo Mayema was shackled on match day 1. Bubeka Bashi Bangura. And a nice pass, the overlap made in well here by Mohamed Kamara. Opportunity! Slots it in! The captain leading the charge by example. So a change in the offing. Spread out to the flank on the attack. Here comes Eustace. Sets it in! And their next attempt, once again, slam bang in the back
back of the net. Dabiso Kutumela makes it 2 for South Africa. And it's pretty unbelievable. Shell-shocked here is Sulemani Kamara. Sit up to the flank. Now picked up once again by Mohamed Kamara. Out on the flank once again. Bashir cut back, and that is set to the skies. Ismail Kamara knows he ought to have done better than. Indlela leyo ka hina ku ri makumu ya mahungu ya namuntlha consistent kwa mlangutini vito ra mina hi Musa Mabona ripere. Akhensa ku siriwa nkarhi riperile a leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi rhanga hi madyambu ya namuntlha ku langutile mpfula leyi nga vaka kona exifundzeninkulu xa Limpopo leyi nga kwalomu ka 30% kasi loko languta xifundzeni xa Mpumalanga ku ya kwale KwaZulu-Natal ku ta va ku ri ni mapapa kasi loko languta xifundzeni xa Gauteng xona nakona u nga languta moya nga ta va ringa u tsumeka kwalomu ka 10 wa tikhilomitara hi awara kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona ku ta va languta mpfula ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa Free State ku exifundzeninkulu xa Northern Cape ku katsa na xifundzeninkulu xa Western Cape na ku ta va ka ri ni mpfula kasi na xifundzeninkulu xa Limpopo xona ta va xa ri ni mpfula eka siku ra mundzuku kasi loko languta maxelo xifundzeninkulu hi ranga xifundzeninkulu xa Gauteng ku languta maxelo ma kahle swinene loko languta ta Farm Spirit i ta va ri ka 5 ku ya eka 20 kasi languta Pretoria i ta va ri ka 7 ku ya eka 21 loko languta Springs yona i ta va ri ka 4 ku ya eka 20 hi languta exifundzeninkulu xa Mpumalanga kona xa Limpopo hi nga languta maxelo ma kahle swinene u nga languta ndhawu to fana na Vugyani ku ta va ka ri ku ni maxelo ma kahle swinene loko languta ta va ka 14 ku ya ka 22 kasi loko ta Thondo na u nga kuma maxelo mo hisa swinene loko languta Musina yona ku ta va ka ni maxelo ma kahle Polokwane i ta va ri ka 8 ku ya eka 20 languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko ndhawu ta fana na Skukuza i ta va ri ka 13 ku ya ka 26 Maxixini yona i ta va ri ka 6 ku ya eka 21 kasi languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle loko ndhawu ta fana na Vryheid ku ta va ku ri 7 ku ya eka 26 Ulundi i ta va ri ka 9 ku ya eka 27 languta xifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku ta va ka ri ku ni mpfula laha na lahani loko languta Komani yona i ta va ri ka 1 ku ya eka 22 kasi languta Mthatha i ta va ri ka 3 ku ya eka 27 u languta xifundzeninkulu xa le Western Cape u nga langutela maxelo ma kahle loko languta ndhawu to fana na George ku ta ku ri 8 ku ya eka 17 Mossel Bay i ta va ri ka 8 ku ya eka 16 u languta xifundzeninkulu xa Northern Cape ku ta va ka ri ku nghenela mpfula laha na lahani kasi languta Kurumane yona i ta va ri ka 5 ku ya eka 22 Appleton i ta va ri ka 9 ku ya eka 25 u languta xifundzeninkulu xa Free State u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko ndza Sasolburg i ta va ri ka 5 ku ya eka 21 Frankfurt i ta va ri ka 2 ku ya eka 19 kasi Bothaville i ta va ri ka 4 ku ya eka 25 kasi loko languta xifundzeninkulu xa North West kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko languta Rustenburg i ta va ri ka 9 ku ya eka 22 u languta Lichtenburg na yona i ta va ri ka 4 ku ya eka 22 u languta Mahikeng i ta va ri kwalomu ka 9 ku ya eka 23 kasi loko Tosca yona i ta va ri ka 7 ku ya eka 25 laha ku ri maxelo emkhamelweni ka madyambu ya namuntlha ra perile